Ka lumpungnya lekai Independence Day Cup Under-17 Football Tournament balapanyai da ka West China District Sports Association kelas Sdang Hamadan Kiang Nang Bak Stadium Juwai hakasan terik nailar. Haka jinga lekai ka Baningkong ka Youth and Cultural Sports Club Sok Menting kala job da sanla saw ya ka Luti to Bear Sports Club Yalong kabula wanling ba ka jinga shoot tiebreaker. Haka jinga lekai ka Babut ka Lumpur tu Social and Cultural Sports Club mi mentedu kala penliam ya ka Nyawasa United da Arlanot lingba ki gol balathep da Sarin de Khar Saw but Henriu Po plus iwe. Haka weipat ka jingele kai ka Mokerdup Sports Club kala job da Arlanot ya ka Menthong Sports Club Youth Affairs Cultural. Ya kini ki gol jo ka Mokerdup la thep da daman ki Manar lai Saw but kular suna on gol lai Henriu. Ini